Pemirsa kalih dasan tali sampiring Kabupaten Tabanan sampun poleh vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Vaksinasi kelimbakang ring populasi sampiring samian kecamatan sejabaning kecamatan Pupuan. Anutin data bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian di Stan Kabupaten Tabanan, kantor Juli Sani Lintang vaksinasi PMK ring Kecamatan Baturiti saking kuentenan roras talian ukud sampi sane pinih akeh ring Kabupaten Tabanan, pemarginnyane wantah wau 5 talian ukud. Selanturnyane ring Kecamatan Kediri saking kali talian ukud vaksinasi PMK wau memargi penyiwan ukud. Raris ring Kecamatan Kerambitan saking kali talian ukud wau memargi penyiwan ukud sampi. Kecamatan Marga saking populasi petang talian ukud sampi vaksinasi PMK sampun memargi siu samasan ukud. Kecamatan Penebal populasi sampi wenten 6 talian ukud tur sani sampun memvaksin 3 talian ukud. Rare sering Kecamatan Pupuan estimasi populasi 307 sampi durung wenten vaksinasi. Lianan punika ring Kecamatan Slemadeg populasi 3 talian ukud sampi realisasinya nih wantah penyiwan ukud. Kecamatan Slemadeg Barat antuk populasi kali talian ukud vaksinasi wau memargi penyiwan ukud. Kecamatan Slemadeg Timur saking populasi petang talian ukud sampun memargi penyiwan ulung atusan ukud. Pemuputnyane ring Kecamatan Tabanan saking estimasi populasi kali talian ukud, vaksinasi sampun memargi siu satusan ukud. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stan Tabanan Gede Eka Parta Ariana Mausang, pemargin vaksinasi PMK Kantun Raja Kemargiang saking dasa kecamatan wantah Kecamatan Pupuan sani durung ngelaksana yang vaksinasi PMK santukan kuentenan sampinyane akidik sayang sareng Kecamatan Tiosan. Ring Kecamatan Pupuan populasinyane akehan kambing dadosnyane vaksinasi PMK kadulurin ring Kecamatan Tiosan sane madue sampi sane akehan. Rawe mangkin kauningin cakupan vaksinasi PMK akehan ring Kecamatan Baturiti miwah Kecamatan Penebel sinarengan ring akeh nyane kuentenan estimasi populasi sampi ring wewidangan inucap. Petugas bidang peternakan dan kesehatan hewan taler masang AirTag label telinga ring sampi duen peternak ring Kabupaten Tabanan. AirTag inggih punika penanda anggen nyinayang sampi sampun memvaksin tur identitasnya nih sampun terdata sistematis. Manik bisnis Bali ngayang.